kuma kauntiini ya Pokot ya ithuiro nimarutite riitaana riao kuri thirikari nene itikire guchenjia migendere iria makoretwo makihũthĩra itemi-inĩ rĩa gutunyokithia aikari a mwena wa Pokot na makiria nginyanagia gitaro-ini gia Kerio Valley na aria makoragwo na Michinga mugaru na watho kuringana nao ni matariirie ati thirikari ingihimbiria njira njerũ cia gutigirira ati aikari ni marũa magĩtabanĩrio ũthuthuria wa kũmenya ni arĩkũ mena matharaita ni kumateithĩrĩria na njira nene kunyina na njira ngero cia wici wa mahiũ na iria ikoretwo igĩtabanio mwena ũcio marĩtio hĩndĩ ya kĩgomano kĩa hamwe gĩa gwethera njĩra ya gũtigĩrĩra atĩ ũndũ ũyũ no akorwo kĩhorohio. Both national na county waondoe wa disarm hata sitaki hata hii ya NPR. Bunduki peke yake ikae kwa yule ambaye ni trained, ni askari yule ambaye amewekwa hapo alinde raia, lakini sio raia kujilinda ati una hand over bunduki ajilinde. Hawezi kujilinda, ataka kupika mwenzake. Kwa hivyo hiyo vitu itolewe yote na askari wakae vile majirani zetu hapa Uganda wanakaa. Kila kijiji kuna askari ambayo wanalinda. Ng'ombe ikiibiwa askari ndio wanachukua usukani kwenda kurudisha. Lakini hapa tunatumia KBR, ndugu yake pengine ndio aliiba. Sasa atafuata. Kwa hivyo hiyo bunduki itolewe ili amani ipatikane.